Beshun Thobela, tšeke ditaba tša sepedi tša SABC, Twi, go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg, dihlogo tša tšona ke tše. Mopresidente Cyril Ramaphosa o saenetše molaokakanywa wa pušetšo ya naga wo phumulago molao wa pele ga demokrasi wa 1975. Ba re ngwana šono hlakahlakane monano go bohloko ya ra nna mama ke nyaka metsi ke nyaka go robala. Bana ba babedi ba hlokofetše ka morago ga go ja letšoba la mohuta wa yellow oleander leo le na le go le mpholo ka mogoto ka motsaneng wa Zebediela ka Limpopo. America will once again become a merit-based country. Mopresidente yo moso wa America Donald Trump o re molawana ka moka ya kgethollo ke ya bošilo go monya ka go bušetša morago inflation le go fokotša metšhelo. Madume ke yao ke lebeseng ka dimeng gomme ke tlo thušana le Mpho Teme bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla. Mopresidente Cyril Ramaphosa o saenetše molaokakanywa wa pušetšo ya naga go ba molao. Molaokakanywa wo o phumula molao wa pele ga demokrasi wa pušetšo ya naga wa ngwaga wa 1975 gomme o hlaloša ka moo ditheo tša mmušo di ka bušetšago naga kgahlegelong ya badudi. Molaokakanywa wo o fetišitšwe ke palamente ka Setemere ngwageng wa 2022 gomme wa romelwa go lekgotla la bosetšhaba la diprovense go rerišana ka ona. Ka nakong yeo tona ya mešomo ya setšhaba Patricia de Lille le mokgatlo wa ANC ba be ba na le tshepo yeo e tletšego ya gore molawana wo o tla fetišwa go ba karolo ya molaotheo. DA le Freedom Front Plus tšeo ga bjale di lego ka tlase ga pušo ya botee bja bosetšhaba di be di le kgahlanong le molaokakanywa wo mo EFF e o hlathilego bjalo ka poelo morago. Kgopelo ya baemedi ba semolao ba mopresidente wa lekgotla la baahlodi ka Eastern Cape Selbin Benenge ya go laela moahlodi yo a rotšego modiro Raymond Zondo go ba karolo ya theeletšo ya go šetšana le maitshwaro a baahlodi go bonala e tla tia. Lekgotla leo le nyaka go kwa ntlha le thito godimo ga ditatofatšo tša tlaišo ka thobalano kgahlanong le Benenge ka ga poledišano ka mokgwa wa go lebelelana ka mahlong le wa mokgwa wa megala magareng ga gagwe le molli. Le kwele bohlatsi bjo bolaetšago ke moahlodi yo a rotšego mošomo a ka bitšwa go hlabiwa ka dipotšišo. Lekgotla leo le šetšanego le maitshwaro a baahlodi le kwele gore moahlodi yo a rotšego mošomo Raymond Zondo o ile a se kgotsofatšwe ke sengwalwa sa ngongorego ya mathomo ya kgweding ya Manthule 2022 seo mongwaledi wa baahlodi Andiswa Mengo a se rometšego gomme a mo kgopela gore a romele se sengwe. Se se thulana le bohlatsi bjo Mengo a bofilego fao a rego o boditšwe gore sengwalwa sa ngongorego ya gagwe se timetše gomme o swanelwa ke go ngwala se seswa ntle le go bona gore o be a ngwadile jwang go sa mathomo. Se se utullotšwe ka lengwalong la mongwaledi yo leo le badilwego pele ga theeletšo ke ramolao Moses Khakhane. I inquired about the complaint and she confirmed that there was indeed an initial complaint lodged at the time and Chief Justice Zondo was not satisfied with the complaint and asked the Secretariat to ask the complainant to lodge another complaint, which is the one that is in the papers currently. Mengo o ile a ganana le polelo yeo ya gore o ile a swanelwa ke go ngwala ngongorego ya gagwe ka leswa morago ga taelo ya moahlodi mogolo yo a rotšego mošomo. Tell us why you don't agree with that line. Yes, I can explain. Please do. At the time when Ms. Moruetla made contact with me with regards to this complaint, my complaint has been misplaced. Mandibale enye affidavit. I should therefore write another affidavit.
Moemedi Sekhakhane o tšwetše pele a leka go fetleka ge eba hlatse e fana ka bohlatse bja go botega ka go hlahloba sengwalwa sa ngongorego seo se ngwadilwego pele kgahlano le seo se lego pele ga lekgotla go kgonthišiša gore go na le tshedimošo yeo Mengo a sa e bulelego. Maikemišetšo a go fetleka go e be e le go laetša ge eba dingongorego tšeo ka bobedi di a swana gomme ga se nnete gore o be a se a swara sengwalwa sa peleng ge a ngwala sa bobedi go ya le ka fao Mengo a boditšego lekgotla peleng. Dipotšišo tšeo di bego di botšišwa ke baemedi ba Mbenenge di be di laetša gabotse gore Mengo o be a ngwala a swere dingwalwa ka bobedi tša ngongorego ya gagwe ka ge di swana go felela. Do you agree with me that they are identical? Yes, Council, I do agree. It is still your testimony, ma'am, that when you wrote this other one, you had no access to the other. Correct, Chair. That is correct. Mengo o tšwela pele go hlabiwa ka dipotšišo. Kgorotsheko ya godimo ya Bloemfontein ka Free State e phaetše ka thoko ka ditshenyagalelo molato kgatlhanong le mothuši wa peleng wa tonakgolo ya peleng ya Free State Ace Magashule Morwadi Tšholota gore go swara ga gagwe go be go se molaong. Melato ka moka ya bofora le bomenetša kgatlhanong le Tšholota e phumutšwe. Tšholota wa mengwaga e 37 o lebagane le melato ya go balelwa go diranta tše dimilione tše 255 ya go amana le phoko ya thendara ya marulelo a marela. Kgopelo ya theeletšo ya molato wo e be e theleditšwe ka kgorotshekokgolo ka Nofemere ngwagola. Yo go dumelwago e le konokono go tša boramoepo bao ba sego molaong James Neo Tshwaedi yo a tsebegago ka la Tiger o sa tsene bjang botala gomme maphodisa a sa tšwela pele go nyakana le yena. Go tšhaba ga gagwe go tsošitše lešata ka nageng morago ga dipego tša gore bahlankedi ba maphodisa bao ba bego ba šomela ka shafteng ya bo 11 ka Stilfontein ba bile le seabe go tšhabeng ga gagwe. Ge a bolela nakong ya kopano le babega ditaba ka dikantorongkgolo tša maphodisa ka Potchefstroom, mokomišinara wa nakwana wa maphodisa ka Northwest Patrick Asanang o re maphodisa ga se nka dumela go ba gana ge ba Tiger o tšhabišitšwe ke maphodisa a wanalago le bomenetša ka tšhomišano le digongwana tšeo di amegago phokong ya go epa ka moo go sego molaong. Morago ga letsholo la go ntsha baepi ba ba seng mo molaong kwa tlase ga lefatshe go thoba ga yo go dumelwang e le tlhogo ya baepi ba ba seng mo molaong go ne ga simolla go nna kwa setlhoeng sa dikgang go ralala lefatshe. Se se ileng sa re gakgamatsa mme sa re tlhabisa ditlhong ke gore e rile kwa morago ga gore jaanong re tsene mo ntlheng ya gore ba neng ba tswile ba tsewe dintlha tsa bone gore ba tle ba kgone go tlhagelela mo pele ga kgotlatshekelo. Ke teng mo re ileng ra itemogela gore yo o mongwe wa bone ga teng mme ra lemoga gore ba neng ba neilwe maikarabelo a gore ba mo ise kwa police stationeng ya Stilfontein ga go bontsha fa ba sa dira jalo. Asaneng a re dipatlisiso mo kgetseng eno di tsweletse. Re a tlhomamisa gore re gaufi go itse gore tota batho ba ba leng ka fo morago ga tiragalo e ke bomang, ka gore ba di zamazama ke badiri fela ba e leng gore ka ntlha ya go tlhoka tiro le go leka gore ba itlamele ba feleletsa ba amega mo dilong tse, mme le go tsenngwa mo nageng o bona gore ba thusiwa ke batho bangwe ba ba nang le bokgoni ja go ka dira jalo. Palo gotlhe ya baepi ba ba seng ka fa molaong ba ba tswileng ka fa tlase ga lefatshe mo letsholong le le eteletsweng pele ke puso ke 246 fa ditopo tse di ntshitsweng di le 78. Sentle Englihihi, SABC News, Potchefstroom. Re sa le amogela magagesho a re phošollong seo re se boletšego molatong wa Tšholota e be re rile melato ka moka ya bofora le bomenetša kgatlhanong nae e phumutše. A re laetšeng gore kgopelo ya gore melato ka moka kgatlhanong nae e phumulwe e foloditše tshwarelo ka phošo yeo.
Re gatela pele ka tša gore batswadi ba digotlane tše pedi bao bana ba bona ba hlokofetšego ka morago ga go ja letšoba la mohuta wa yellow oleander leo le na le go le mpholo ka mogoto motsaneng wa Zebediela ka Limpopo ba sa thušitšwe ke tiragalo yeo. Katlego Matšhaba le Koketšo Kekana bao ba na le go mengwaga e mebedi ka moka ba be ba bapala le bagwera ge ba ja letšoba leo. Bana ba bangwe ba bararo ba išitšwe bookelong gomme ba lokollotšwe. Malapa ka bobedi a ga Matšhaba le ga Kekana a sa dubegile ka letšhogo ka morago ga go loba bana ba bona. Bana bao ba be ba raloka mantlwantlwane ka sehlopha ge ba tla ja mapolomo a mohlare wa go tsebega bjalo ka yellow oleander. Bana ba babedi bao gape e le go baagišane ba ketimišeditšwe le go hlokofalela bookelong ka morago ga go ja mapolomo ao. Mohlare wo wa go tsebega bjalo ka yellow oleander ka tlhogo o tšwa dinageng di šele go akaretša tikologong tša bogare bja Amerika. Mohlare wo wa go ba le mpholo o atile kudu tikologong tša Zebediela Vempeletsaneng ka profenseng ya Limpopo. O šomišwa ke malapa a mantši ka nako ya go kgabiša ka magaeng le bjalo ka moriti. Batswadi ba bana bao ba hlokofetšego ba tshwenyegile moyeng ka morago ga mahu ao. Ya ba re bitša ba re ngwana šone o hlakahlakane ngonano kwa bohloko ka ya ra nna mama ke nyaka metsi ke nyako robala ra mo fa metsi a namba ra mo robadiša mara after sebakanyana ra jika ra re ro tlhoka ngwana la ka ba se shapa re mogomane ra khomane le gore a sa le yena. Badudi ba ipiletša go mmušo go dira temošo malebana le bokotsi bja mohlare wo le go fediša sehlare seo sa mohuta wa dinaga di šele mola badudi ba bangwe ba šetše ba thomile ka matsapa a go rema mehlare yeo ya go ba le mpholo. Gabotse be re nyaka gore mmušo go di go ba le batho ba ba romelang mo di-community and then ge re dira di-awareness tša rena e be gore batho bao ba boledišana le ditšhaba tša gabo rena ka re ka nako ngwe nto ge e kare ge e tla ka rena wa kgwetša gore motho a ikwešiše ge go e tla batho ba ba sa ba tsebeng ba tlo kgona go bona gabotse gore ka nnete-nnete nto e kotsi gore mehlare e tlošiwe mo community tša gabo rena ka gore go ya kua pele kua re bona re tla bona bothata ba go feta bo re bo boneng. Masepala wa selegae wa Lepelle Nkumpi o re o thomile ka dipoledišano le badudi go hlatha le go ntšha ka medu mehlare yeo ya go ba le mpholo go thibela mahu a mangwe. Re le ba masepala re re koduo it must be avoided and how it can be e ka fetšišwang ke ge di-community tša rena di ka identifya mehlare e šetša ba bone gore na mohlare ola o jwang ene re a tseba gore mohlare ole o tletše mo magaeng. Ditokišetšo tša poloko ya bona di gare di a kgatlampana. Bana bao ba tla bolokwa ka Labohlano. Karabo Gafane wa ditaba tša SABC Mogoto Zebediela. Temošo ke ya gore diteng tša pego yeo di atelago di ka garola ba bangwe matswalo kudu bana. Monna wa mengwaga e 26 wa ka Villiers ka Free State yo a latofatšwago ka polao ya lekgarebe la gagwe le ngwana wa bona wa ngwaga o tee o tla tšwelela pele ga kgorotsheko ya magistrata ka labobedi la beke yeo e tlago go dira kgopelo ya peile. Seo se latela go hwetšwa ga mašaledi a bobedi bjo ka mokhukhung o ba bego ba dula ka go ona. Mpho Mokoena go bego a bolaile lekgarebe la gagwe la mengwaga e 42 le morwa wa bona ka Diphalane ngwagola o lebagane le melato e mebedi ya polao le o tee wa go šitiša toka go phetagala. Mo toropong eno e kwa bokone jwa Freestata bokebekwa bo oketsega le fa polao ya ga Mpho Dlamini wa dingwaga di le 42 le morwae yo nang le ngwaga e le nngwe o mphile e ne e gakgamatsa se se neng se gakgamatsa le go feta ke gore ba fitlhetswe mo mokhukhung yo neng ba nna mo gone. Ke be ke phamisa mmata ke phamisa le plastic ha ke di phamisa mobu o ne le soft ka re no petwa mo ka be ke ba kopa gore re nke sofa re shifte gobane garafu ne dutse hona ho fupla sofa le spete ka magalmati be re nka re cheka fela hanyane go cheka nga gona mo garafu ne itsamayela fela ha o ntse o kenya garafu ntse e bula lesoba la mobu ntse e pula yona o fihlela re thola party ya mati go na le mati ka mo ka re ka mo then a re phehla mato ga thola gore ke kobo ye mosadi o a tlwaetse mo pepa ngwana hae ka yona re bona le hata la hloho then go bitsa maponesa a fihla maponesa. Dlamini o ne a sile monna wa gagwe mme a nna le molatofadiwa wa polao ya gagwe o fitlhilwe ka Laboraro ke monna wa gagwe ba lelapa ba re ba kgobegile marapo. Ge le lelapa la Dlamini go tlile bohloko haholo re lemetse re tabuile mo re leng teng ka sese ka ketsalo e etsaetseng ge ne re sa lebella hore ketsalo ye
e tla hlaha lapeng le la bo rona tsatsing la kajeno. Baagi ba kopa ba molao gore ba seke ba ntsha molatofadiwa ka beili. Re kopa justice ho lelapa la ha Dlamini, re kopa justice ho lelapa la ha Mokoena hobane ntate ke yona o bolaya ngwana hae, o bolaya mosadi. Jwale ha re tsebe hore re le bomme hore re tla thabela kae. Mokhanselara wa kgaolo eo o bolela gore go na le dikgetsi tsa tiriso dikgoka ya bong mo lefelong leo tse di tshwenyang. Rona re le lekgotla la motse wa Mafube re ema kgahlano le tlhekefetso ya basadi le bana. Bonneteng tsela le mokgwa o ketsahalo e etsaetseng ka yona e bile bohloko. Ka fa letlhakoreng le lengwe Mokoena o ntse a tlhatlhetswe mo kgolegelong. The state alleges that you wrongfully and intentionally performed the following acts. You buried the bodies of Mpho Dlamini and Umphile Mokoena after unlawfully intentionally killing them, and whereas the accused, you knew as aforesaid, as intended, that the action would have the following results: to conceal the fact that you killed the above-mentioned victims. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Villiers, mo Freistata. Boingwadišo ka inthanete go baithuti ba ngwaga wa pele bo thomile ka Yunibesithing ya Limpopo. Baithuti ba 4,900 ba ngwaga wa mathomo ba hweditše mangwalo a gore ba amogetšwe ga nakwana yunibesithing yeo. Setheo seo se amogetše dikgopelo tše 300. Baithuti ba bangwe ba re ba itemogetše mathata a setegeniki ka ditirelo tša online ka letšatši la mathomo la boingwadišo. Ikwadiso ya baithuti ba ba ikwadisang kgetlho la ntlha e simolotse kwa Yunibesithing ya Limpopo. Yunibesithi ya Limpopo e amogetse dikopo di feta 300,000. Bangwe ba baithuti ba bantšhwa ba re ba itemogetse mathata a go ikwadisa ka tiriso ya internet. Mathata a nna ke tlhakaneng le hona ko re ko hae a rena tšheleteng tšeo patela bona, so ke na le sekoloto sa ona ke sa mo campuseng mo mara SRC kgonne ho nthuša gore ke registere. The registration ga di tsamaye gabotse because of the issue tša internet. Mopresidente wa kgotlakemedi ya baithuti SRC Kamogelo Poto a re ba tlile go rarabolela bothata. We know that in the morning we had a system glitch where in-first enterings were unable to register. But we want to report back to you now that we just had a meeting with the ICT department and the system is back online. All those who are admitted can now register. Taolo ya re e solofela fa baithuti botlhe ba ba amogetsweng ba tlile go ikwadisa ntle le mathata. Ba ba thomang go tla ba ba applyileng re bolelang ka bona gore di kgopelo tše 300,000 di ile tša amogelo. Re thomile go ba ngwadiša online, re šetše re fihla magolo a šupa, re tshepa gore re tla fihla 4,995 ke total ya bana ba e leng gore re tlo ba amogela ba ba sa ithute le rena ngwagola. Dithuto di tlile go simolola beke e tlang. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC, Mankweng. Kantoro ya mošireletši wa setšhaba ka Northern Cape e tsene seemo ka bogare tabeng ya batswadi bao ba sa kitimago le dikgorontsheko e le go gapeletša go tatago bana gore ba lefele mašeleng a thekgo ya bana. Kantoro e re hweditše dikgopelo tše mmalwa go tsena seemo ka bogare gore banna ba rwešwe maikarabelo. Seo ka ge dipalopalo tšeo di lokolotšwego ke Social Research Foundation di bontšha gore bana ba 4 go ba 10 ka nageng ba godišwa ke motswadi yo tee. Ditheeletšo tšeo di hlomile ka Galeshewe ka Kimberley. Mopresidente yo a sa tšago kgetho wa Amerika Donald Trump o tshepišitše gore o tla lwantšhana le ikonomi yeo e hlakahlakanego yeo e hlotšwego ke seo a se bitšago melawana yeo e palwetšwego ya taolo ya maloba. O re gabjale mmuši o na le palomoka ya tšhomišo ya mašeleng ya go balela go trilione o tee fegolana 5 ya didolara e le go godimo go feta nakong yeo a tšwago pušeng mengwageng ye meno ya go feta. Trump o be a bolela kopanong ya ngwaga ka ngwaga ya World Economic Forum la mathomothomo ge sa le a tsora setulo sa bopresidente. O hlalositše melawana ka moka ya kgethollo le tekatekano bjalo ka ya bošilo. America will once again become a merit-based country. You have to hear that word, merit-based country. And I've made it official, an official policy of the United States, that there are only 2 genders, male and female. And we will have no men participating in women's sports
and transgender operations, which became the rage, will occur very rarely. Finally, as we restore common sense in America, we're moving quickly to bring back strength and peace and stability abroad. I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP, which is what it should have been years ago. a re boneng ka boripana gore mebaraka ya dishere e hlole eme bjang ka GSE tswalela dijana iring ya bohlano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya dishere ka kakaretšo GSE le yona e hlole lefase. Theko ya dirafša e fokotše ntle fela le ya oli ye tala. Bašireletši ba sefoka sa League Mamelodi Sundowns ba ile ba itsotsoropa morago ga gore Makezi FC e noše nnopele ga bona gomme ba fetša papadi ba fentše ka dino tše pedi go etee ka lepatlanong la Peter Mokaba ka Polokwane bošegong bja Maabane. Makezi FC e nošitše motsotsong wa bo 12 ka leoto la Wonderboy Makhubo. Le ge go le bjalo dinkgwete tša League di ile tša boa ka maatla karolong ya bobedi ka no ya Lucas Ribeiro le ya Tashreeq Matthews. Go sa le bjalo tšeo di kgatlampanago ga bjale ka lepatlalong la King Goodwill Zwelithini ke lefela la Mazulu ka etee ya Stellenbosch FC. Bešong tša rena di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang ka moka dikgokagano fa o le ka kgatha go tema bjalo ka Facebook, X le dikgatišo tša rena go YouTube di gona. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tlalefa tšona ka iri ya boseswai go sasa ga bjale Pule Ragwatha ka maemo a boso gabotse. mogedi wa SABC Marimesha go tšabo so bošome le khone re bona ga botse se mo se se botse sa le godimo mari wa pharpharle ka dikalong tša ka borwa le ka bohlabela ka Afrika borwa ka boreng bjana ga bele re bona ga botse khona lo tše di botse tša dipula di tla ba gona e le tše di botse ka dikalong tša ka Bloemfontein ga godimo ka dikalong tša ka Mpumalanga la ka moswana re sa bona ga botse mari wa pharpharle ka go kgetha dibaka ka dikalong tše di lo ka boreng bjana ga belo ka dikalong tše di lo ka Cape Town ga ile ka le bopona rena la ka bohlabela ga botse na fela go ya ka le bua bona khona lo tše di botse tša dipula ba tlo tša bosoma ga tšo ba re le mošaga botse re tlhokomele re ka ba le mo maatla o tla ba foka ka dikalong tšeo di lego ka borwa ona ka paleboa re bona pula tše maatla di tla ba gona tša maatla ka dibe ka dikalong tše tša ka Mpumalanga wena le go ka dikalong tša ka KwaZulu-Natal go hlabelo ka Kapa bohlabela go le ka lewatleng a re tlhokomeleng go tla tšutla moyo maatla ka dikalong tše la ka moswane re sa bona ga botse ba diretšo ba se ba re le mošago botse gore a re tlhokomeleng re ka ba le phišentšhi eo ka tlhotlheletšago go swaga tlhaga magašo a re tlhole mmele a go senyaka ka dikarolong tšeo ga re go kgatša temperature le tlasa ga botse re thoma bele ka province ya Gauteng ke le botse go ma Afrika borwa le a fisha ka dikarolong tša ka bo Johannesburg kgata ke masompedi seswa go tsena bele ka bo Springs bona le ka bo Vanderbilt Park le ka bo Vereeniging masompedi senyane le a fisha ke la selemo magašo a rapana ga botse re ka Limpopo province le tlasa ga botse o le ka bo Polokwane ya Maraba Sekola kgata ke masompedi senyane masometharo ka Mokopane o fitlhabela ka bo Bela le a fisha ke la selemo magašo a rapana ga botse re ka Mpumalanga le tlasa ga botse re boletše ka gore maru a tla pharaphara ka go kgetha dibaka bjalo e fela la fisha ka bo Ladenburg Mashishing wena le go ka bo Middelburg masompedi šupa le bolaetša ga botse tla ba la selemo le a fisha KwaZulu-Natal re bona ga botse la ka moswane le tla fisha o le ka bo Richards Bay ka bo Ulundi go tsena bele ko toropokgolong ya ka Durban ke masompedi seswai le laetša ga botse na fela le a fisha o fitlha bele ka bo Port Shepstone fa go kgatha e le go masompedi senyane ge re ya ka Kapa bohlabela re bona ga botse le tla fisha province ka bophara o le ka bo East London masompedi tshela o tsena bele ka Makhanda masompedi senyane le a fisha magašo re boletše gore a re apareng ga botse Kapa bodikela le tla fisha ga botsenyana fela o le ka bo Lionsburg masometharo nne go ya ka dikarolong tša ka Cape Town go rothetše gerata ke masompedi tshela ka bo Glen William le Vredendal le a fisha la ka moswana ge re ya ka Kapa leboa le gona le laetša ga botsenyana fela le tla fisha ga botsenyana fela o le ka bo Upington masometharo seswai le ntšhano ga moleteng ka bo Kimberley le ka bo Kuruman le a fisha ke la selemo mosegareng wa sekgalelela ka moswana go le ka Freistata le ka moswane le a fisha le gona re go lebeletše le ka Bothaville ka bo Bloemfontein gerata ke masometharo nne ka dikarolong tšeo re di kgaretlela ga botsenyana fela ka dikarolong tša ka Northwest le tla laetša le fisha ka bo Rustenburg o le ka dikarolong tša ka bo Lichtenburg go tsena bele ka Mahege masometharotharo
magešo tša gona ke re mošate